Labvakar, Rīgā, Latvijā. Man prieks sveikt jūs visus šeit. Es gribētu pateikties jums par jūsu interesi atspoguļot šo Latvijas notikumu. Latvijai Austrumu partnerība nav tikai 6 mēnešu pasākums, bet šis ir pasākums, ko mēs esam sākuši jau krietni iepriekš un turpināsim arī uz priekšu. Šovakar Eiropas Savienības valstu vadītāju un Austrumu partneru valstu vadītāju vidū mēs pārunāsim nākotnes attīstības iespējas. Paldies par uzmanību. Dear journalists, I'm very thankful to you trying to reflect this very important event for Latvia. Eastern Partnership is not 6 months activity during presidency. We started this activity many years ago, and we see this also as one of basic development directions for us also in future. Today at night, with EU leaders, together with 6 top leaders of Eastern Partnership, we will discuss current situation and future perspectives of this program to come closer. Thank you. I wish you, weather is already in place. I wish you pleasant stay in Riga. Thank you.